Бұлар білесе айнасы бұл азыр идишке салып алып даяр қылып ше. Айнасы концентрированный, ешқандай отдушкасы жоқ, ішінде қарасаңыз барлық айнаның өзі алады. Айна концентрированный болған үшін бізге көпке жетеді. Ушу ложкасын менен жасаласың жерде өзінің меркасы бар. Ушу меркасы менен стиральный машинаға 5 килограмм басаласыз. Анан бұл ішінде мына жерге жетпес, почти половина ложки. Бұның составында колгон бар. Дополнительный колгон салыштың керегі жоқ. И дағы несі жақшы, бұл башқа айнаға салыштырмау, жаңағы айна білесің, көп салсаңыз да асызда тоқталып қалып еді ғой. Ал ушу именно зияны тоқталып қалып кенде, тяжелый металлдар тоқталып қалады. Ал сумен ағызалайды тяжелый металлды ше. Бұда тяжелый металл жоқ, бұл фосфаты жоқ та. Ошо бұл суға бат сіңеді. Анан несі жақшы, сіз даже күйді қолға жусаңыз, сіздің суыңыз даже эконом болады, себебі тез чайқалады. А башқа айналып білесе чайқай бересіз, жана көңді чүгірі жет қалып қалады. А бұл ешқандай жет қалдырбайды. Азында қошты. Қинабай баламды қарап тұр. Biraz aralashtiramiz и обычный мифті қолданамыз. Обычный миф. Айнаға және қалып кеткен екен. Негізі білесіздер, концентрированный болған үшін біз аз қоштық, а мифті біз, допустим, мифтен біз мынандай 2 қашық қолдансақ, фабриктен болса, мұшын жарымы қолданамыз да. Азырында көра салу керек, потому что бұл концентрированный емес та, шо көра салышымыз керек. Bir özünü ne salış керек? Просто 5 водительді қошымыз. Азыр айнаны біраз қойауыз, ағарғанын көресіз. Біраздан кейін ағарады, көрістен кейін азыр 5 водитель. 5 водительді біз арқасы ендірге қолдансақ болады. Допустим, жаңағы 5 жылдық, 10 жылдықтағы кетпей алған дақтарыңыз болса, қадімкіде чылап қойсаңыз шығарады қадімкіде. Isık suğa çılaş керек. Isık suğa olanlar sizden bu упаковка самая ыңғайлы. Жуу алгандан çılaş керек пе? Жоқ. Бұлдағы концентрированный Қандай? Ошончолай қошылады ғой. Ушундай азды қошылады. Пятна водитель. Потому что күшті. Үшін аз қошсаңыздағы бізге жақсы жейді. Ана мынандай мифтерде білесіздер, килограмм ор болғанменен бұның жарымы эле бізге керек емес зиянды заттар болады екен да. Допустим, фосфат, жанадағы башқа нәрседе қосылып кеткен, алар просто без келе қосылып қалады. Настоящий айнаның өсу составында аз екен. Ана фосфат білесіздер, өте зиянды зат, бара-бара біздің кожабызға келеді екен, потому что наша кожа дышит. Кожабызға келгеннен кейін уже қанымызға аралашып кеткенде қандай ооруларды пайда қылады екен. Табиғаттікі андай емес. Мына пятый водитель барсыз ошол эле агып атат да. Отбеливатель bundan дагы күчтүү. Ал 1-2 айландыргансыз эле агып кетет, потому что ал аппак кийимдерди тез агартыш үчүн ошондой эмеси бар, свойствосы бар. Анан отбеливатель барса о? Отбеливатель только ак кийимдерге. Допустим, сиздерге, врачтарга, или жанагы банкта иштегендерге, акчага кийгендерге да. Отбеливатель несі жакшы, отбеливатель несі жакшы. Биз обычно ак кийимди белизнага чылайбыз го. Белизна эмне кылат? Съедает. Ал эметпейт. Кийимдин сапатын жок кылып коет да, бара-бара тез жыртып. Отбеливательди колдонсоңуз вообще да запах вообще ужасный. Отбеливательде эч кандай зыян жок. Колуңузду сала бересиз, иштеп болбойт колуңуз. Колуңузга зыян жок. Жыты жок, абсолютно жыты жок. Мына көрсөтсөң. Эми отбеливатель жок энди жанымда. Азыр блокканы коюп турабыз, себеби порошок бираз кечирээк агарат. Бул Тиги уже как? Бул уже отбеливатель агарып калды. Азыр бул тура берсин, дагы
башка мастер-классы көрсөтүп жүрөт дагы. Эмен дагы Милан көрсөтөт да. Мында немеге сууга аралаштырганы бар. Негизи бул Миланы 2 литр сууга чыгып колдонсо болот. Бир флакон да. Бир флакон бөлүп коюп. Негизи 4 бөлүккө бөлүнөт да. Ошондо 4 флакон бересиң дагы жөндөйт. Обычный мел бул канча сом турат? 35. Бул бизде азыр ошондо 26%ден 115 сом болуп калат. 20%ден 126 сом болуп калат. Каталог басы 155 сом, 709 сом болот. Бул концентрированный бул дагы. Ушул флакон сизге 4 айга чейин жеңил алып кетет. Себеби биз ушунча средствага ушунча суу куюп алсак болот. Эсиңизде кандай экономичный. Ушунчаны дагы 1 айга жеткирсеңиз, бул жерден бөлсөңүз, сизге 4 айга жетет. 4 айда 120 күн болобу, 160 күн болот да. 120 күн болот. 120 күндү сиз эми 115 сомго бөлсөңүз, канча сом болот? Кыйын айланып калды. Кыйын. Эми мына А 15 күнгө эле жетпейт. бул тез даже 1 айда 2 флакон колдонобуз, бул да. Элестетсеңиздер, эми буну салыштырып келгенде, дагы айта кетчү нерсе, бул химикатка өтө бай. Жанагындай зыяндуу химикатка өтө бай. Ошого у кого есть аллергияларга болбойт, себеби колдорунан жанагындай кесип таштайт. Буда зыяндуу заттар жок, ошол да буякта 0+ деген жазуусу бар. Биз буну даже фрукты, овощи барбы? Ошолорду жууп жесек дагы болот. Эч зыяны жок дегенди түшүнүп. Случайным образом биз даже жөн идиште ачып эле коюп ага тамак салып иштеген зыян тийбейт. Настолько химикаты безопасны, что биздин денсаулыкка зыян тийбейт. Анан дагы концентрированный айтып кеттим, көпкө чейин чыдайт. И азыр буну дагы биз салыштырып кетебиз. Эми май алып келбедиң беле? Ана жерде эмне бар? Эде посуданы берсеңер, бир посуда майлуу идиш. Майлуу кошук. Же бере берет анау самса. Самсаныкын берди, самсаныкын бар бекен? Бар, Ошону берем, наркыны майлуу бересиң. Ошо майлуу. Мына майлуу алышыбыз керек да. Ошону берет. Ошо майлуу берет. Чак. Немесин чыгып Аздын. Жок, аны азыр таза. Майлуу алабыз. Анан биздин милабыз дагы аябай суубузду эконом кылат, тез чайкалат. Белек. Мен жана жазуу алдым дедим го, мыла мощи. Ошол дагы деле жүрөт, жарымы жүрөт. Уже канча ай болуп кетти. Аябай экономичный. Өтө экономичный. Поберлек. Болбосо мүчөнү 1 сомго алган. Бул ишке азыр суу кошулган. Да. И экөөнү аралаштырабыз дагы. Аябай аралаштырабыз. И Вот здесь обычные, вот здесь. Бак фабр. бул жакта Миланыкі. И азыр уже сразу байкасак болот. Аралаштырабыз. Суну көрөк кайын. Толтура. Жагыш керек. Жагса болот. Тут Фабердик, тут Милан. Побердик, тут Милан. Эми салыштырмалуу түрдө өзүңүздү да кармап байкасаңыздар болот. Жүдей кармап, экөөсү калчың менен өтпөйсүң. Сиз аралаштырып коюңуз. Кармап кетсек, бул жакта бул жерде карасаңыз суунун, карасаңыз байкасаңыз мына суу бираз мутныйраак болуп калды, потому что кири чыкты. А бул жакта ошол эле боюнча турат.
буга настоящий май болгондо